clear tu le ngai thatu te zong zong chi bai le vekule ole kan khriat thau angin Pakistan chuan angam lo India chala chil ron non mut khania chuanin India chuanin Pakistan Punjab province Sarguda district Tlangram Kiran Hills Pakistan nuclear ral thum thuruk na an storage kong kapui chu India bomlian BrahMos misailin azubom khania achu nuclear ni jungtur hlau om radiation tepo alo hu chuak chum mai ni turani chu a chevel khuwa te pon an lu tur hle ni turani luak chuak te lu hai te nan namak tak kan la khian ngai lo aleng ta thut mai ni oma soi ania mi pui an tlan chum mai nia soi ani nuclear ral thum te hi ani lo zonga India bumin ava thet darani chuan bompuk si lovin atur radiation radioactive radiation khan ramzau takbo ati kholo zo vek theya mi hring le ram num te tan chen ngam lo na asiam theiani he thil hi Pakistan lama athlen me ka wangin India sarkar chuan Pakistan nuclear facilities kan bom lo reng ti in aphana sahle ani India Air Force ho tu pakhat Air Marshal Bhartiya po a interview po in Pakistan nuclear mun pui kan bom lo reng chula ya chuan om ti po kan khau lo ti in aphabok ani ma se intelligent report hi kan sung tu phak ba ka chak jok ania tuna hian he nuclear active lead chamchin zir cheng tur hian US team te chu Pakistan an omrang to ti threat ania chu dikem ki chu Washington US State Department senior officer Tommy Bigota anzo chuan engma soi theilo thuin achang ani til hi thuruk thil te po anianga nuclear secret anti te po anianga a hai te tua tran hi India po in adu bi khau lawani chu wangin tuntuma hin nuclear ral thuam lo zia hi engang chi hlom nge ni ti kan ron chuk don ani in lo clear ho te ang chu ti chu nuclear ral thum te hi engang chi puak na nge ni thiang le US in nuclear ral thum man mai tura akol lai jinga lo omber D83 hi ania apuana zong hi 1.2 megaton zet ania chuan D83 hi Hiroshima an thlakaya ale somret chuangin a hlo omin anadai jok ti na ni chu US in nuclear ral thum a in chin to jinga lana ber chu Kesar Bravo hi ania apuana zong chu 15 megaton zet ani Hiroshima an boma ale sang khatin anazoka amero chu khovelin nuclear ral thuma in chin to a naber alani chung lo ani Soviet Union chuan sang kha jakwa smruk pakhat khan bihing puak thei thil asim chu to jinga puak naber pisan bom anti chu Novaya Zemlya alo in chin to a he nuclear puan zong hi 50 megaton zet ania chu US in Hiroshima a nuclear an thlak le sang thum zathum sum thum pathumin anazoka he nuclear ral thum an enchin hi chu anama ma niturani leitanga mel hnia sang boru ka ti po ani chung hian apu zonga asok wave athlen chuan khovel pum hi voi thum a fan chuak mana anram thenom Norway le Finland na an indar thalang tam takte chu ati chenwul buk ani Soviet Union hian isar bom hi aduan dan tur diktak aya niam da in ain sin jok chu ania hei aya alen nia chak joka siam hi an latuma puan zong ringot po 100 megaton ani dona US in Hiroshima nuclear an thlak aya ale sangruk zaruk somruk paruk achak tur le hlo om ani thei dona ni antiani sudanin khovela hin nuclear ral thumi sing khasanga zaruk vel om tura chutania atlem ilo tingot
tange khovel ti chet vek na tan heng nuclear ral thuam te hi atok thokhat view ni ti hriat tur ani heng nuclear ral thuam te hi ram zong zongin an nei vek lova heng nuclear te hi ram kwa kuta so thungani heng nuclear ral thuam zong zong za som ko pani te hi US le Russia kuta ania abak za pariat te hi France China UK Pakistan India Israel le North Korea te kuta aumani heti lai hian Israel hi inthup thiam tak mai ania khovel khiata nuclear weapon anei dan kim chang hi apuang zar ngai lova enga puan zar ngai lo awang hian anei lo tin ani lovin akul rutu zok tura ngai ani ole emichin hi nuclear ral thum lo zia le eng ang chi lo nge ni ti tun tu matana kan ron da chu theite chu ni ngai thatu te bye bye vek ule